ji xelekeke nû ya bernameya Avzemê dem û çavên we xweş be temaşevanên Stêrk TV'ye wekî her xelekê di vê xelekê de jî wê hunermendekê hêja a Rojavayê Kurdistanê bibe mêvanê stûdyaya me. Îro hunermend Hojîn Hêriz ji Dirbêsiyê hatî bûye mêvanê stûdya me û bixêratin. Gelekî spas dikim nav xêrê debin. Em gelek cara we dibînin li ser televizyonê ya di klîba de, di vîdyoya de, di bernama de, di şahiya de. Her wiha bernamekê hunerî jî hûn çê dikin li televizyona Rojava TV. Lê dîsa jî xwe bidin naskirin wê baş be. Belê ez gelek spasî awe dikim karmendên me bi taybet spasî ji bo te jî û ekîba mûzîkê jî. Rastî yanî xebatê ku em dikin diyar e, xebatê hunerî ye. Hem aliyê mûzîk de jî hem aliyê pêşkeşvaniyê televîzyon jî hem mamostetiyê ziman jî ez bi xwe dikim. Rastî xebatê min ê hunerê ji kem de yanî bi temenekî zaroktî dikarim bêjin me dest pê kiriye hetanî şoreşa Rojava jî dest pê kir berdewam bû heta roja îro jî. Her wiha ev 3 salin xebatê di kanala Rojava TV de jî bernamekî hunerî tê pêşkêşkirin bi navê awazên we. Ew bername jî di derbarê saetekê de tê weşandin û stran û klîp bi zindî têne pêşkêşkirin. Her wiha diyarî têne xwestin û telefon têne kirin yanî vî awayî. Em dikarin bêjin di nav alî û tevgera çandê de û hunerê de û xebatê Rojava de gelek ciya de min cih girtiye û xebat kiriye. Dema merûbala xwe de herêma Dirbêsiyê komê hunermendên jin jî gelikin û hunermendên jin derdikevin çima Dirbêsiyê dîwilo ev geşedana hunera jinê heye? Rastî xwe destpêkê Dirbêsiyê sirasta Dirbêsiyê de yanî xebat û sihatê kirin. Niha jî dervî Dirbêsiyê jî û ku derê tê xwestin jî em jê re hazirin. Ji ber ku rastî şoreş ku derê bixwaze û ku derê pêwîstî hebe em mecbûrin bikin hem ji bona civaka xwe û ji bona şehîdên xwe û rêberê xwe. û ev nirx û derfetê ku şoreşê ji me re anîye em gelekî mecbûrin jî rastî ku em xwedî lê derkevin ji ber ku bi hezarê sala ji me re bi hesret bû ku rojeke wekû îro em wisa azad jiyan bikin hunerê pêşkêş bikin. Lê em dibînin îro ji gavnî gelekî mezin têne avêtin bi saya vê şoreşê û keda şehîdan. Gotibû piçûkanî dest bi hunerê kir. Piçûkanî çi derfet li cem we bû we çawa çi li dest bi hunerê kir? We xwe dest bi hunerê kir ya di grûba ya we perwerde dît çawa bû? Belê bi temenekî biçûk gava malbata min bi xwe di nava hunerê de jiyan dikin. Bavê min, apê min her wiha yanî bi giştî ez bêjim birayê min him mûzîkjen û him stranbêjin jî. Bi rastî wexta min didît yanî bavên wan hevalên xwe Newroza stran digotin ser sehnê. Ez ji mir mereq bû yanî ku ez wisa derkim pêşiya ev qas millet û ez rahêjim maykê û ez jî stran bêjim. Bi rastî coşeke gelekî mezin di hunera Kurdî de hebû. Ji te min gelekî ji hunerê hez kir bi dengê Eyşêşan. Her wiha dengê Koma Berxwedan bûn, Mihemed Şêxo bû gelek yanî hunermendên me navdar. Ez bi dengê wan gelekî bandor bûm û gava min dît bavê min jî û gelek hevalê me dîtir jî stran digotin wisa hêzeke gelekî mezin didan nava vê civakê. Rastî ji mir mereq bû yanî bi temenekî zaroktî de. Ez bi ku de diçûm min stran di ber xwe de digot, karek min dikir min stran digot. Ji bo wê min xwast ez jî strana bêjim. Ez gelekî kêfxweşim ku niha îro jî bi rastî xeyalê min ê zaroktî pêk tên. Saeta we xweş û malbata we jî gelkî alîkariya we kirî û dengê we jî xweş e. Dema li vîdyoya we godar dikim dengê we bi stranê kevnare jî dikeve ê folklorîk jî dikeve û dengê we bi stranê nûjen jî dikeve. Bi taybet we xweş bo wênan perwerde kir ya û wijdana xwe dê? Bi rastî bi xwe perwerdê deng min nedîtiye û yanî ez derbasî akademiya jî nebûme. Hema wisa dengekî xwezayî yanî niha em bêjin aliyê hunerê de gelek dixwazin fêr dibin yanî perwerde dibin hez dikin bibin hunermend dengê wan çê bibî. Xwezayî yanî wisa fêr bûn. Ji strana ewlî we çi ji me re amade kiriye? Belê strana ewil ji xwe ji bo bûneya heştê adarê em li hemî jinên cîhanê pîroz dikin û bi taybet li we jî pîroz dikin ekîba we. Strana Şehîd Zîlan em ê bêjin. Kerem bikin.
biçi rengi biçireki gülabedin destilani biçi rengi biçireki gülabedin destilani Paris bana roşamın dineşina dilimin Paris bana roşamın mizgina bu haramın zidan Ronya reşka çalimin zidan Ronya reşka çalimin Ronya reşka çalimin Dayı üzeri bu iroş bu me bu peri Dayı üzeri bu iroş bu me bu peri Keşu kez ya behunem her du biskaba bedin Taca azadiye binin Deynin seri zilanamın zilan Ronya reşka çavimin zilan Ronya reşka çavimin Ronya reşka çavimin Gelek spas دەستێ بە ساغبێ دەبێ ساغبێ Gelek spas ئەم هەواڵی خۆشی خێراتن ئەوانجی بکەن هەواڵی مە محمود لەسەر دەربەکەیە و ئەندامی ناوەندا چاند و هونەرەیە محەممەد شێغۆیە هەواڵی مەی سەر تەمبوری هەواڵی مە شێخ موسە ئەوژی هەم مامۆستای موزیکەی هەمژی ئەندامی ناوەندا محەممەد شێغۆیی بخێراتن دەنگێوە چیایی وەگوتمە گەلکی العیشیشان گودار کردی بسایەوەی نە دەشتێت زێدا دەنگ دەرناکەوە دەنگە بلند جانا بشن کار بزین کا بسترێ وی دەنگی خورد نکار دەرخیا دەبێ خۆ دەگرێ ینی نەعلمی فەدی کردی هێوە دەنگێ گەلکی خۆش دەردکەوە ڕەحەت دەردکەوە و خورد دەردکەوە ئەو دەنگی چیایی شکوتێ خوازایی هەرێ خۆزایی اجبر کو راستی ام لگون جی جیان دکن یعنی خوازای گوند و هوا نفسا گوتستندن لگوندان پاخشه خوشه جوشی یعنی دنگه کی پاخش دیدر هەرێ اون دەنگی خۆم قاتەنە تشکی تایبەت جوانە بێژن تەدیاز فلان تشی ناخم فلان تشی بە ناخم یا بله لێ مقاتەن هری ساعتەوە خۆش گلک وەگووە جەم هونەری مامۆستێتیا زمانجی کردیە بله ئەو کەنگی دەست پێ کرد براستی خباتن مامۆستەتیا دایکێ یعنی ام بیشن زمانی کردی من بخوا بریا شورش روجاوا نزانی بو راستی تیپک جی من نزانی بو لی شورش گاوا هات شخوا ما دستپیک شورش زمان دستپیکر 2012 یعنی دیستا جی تمن بچوک بوم لی اما او گاوه کما آویجی ام نده کس بون استهوال جی هبون ما بهفدوره ما مالك فكر وبهفرم ما زمان كردي جي فكر دا دربسیه بله لدربسیه دستبک اشغال گنداب و دایی هم چون دربسیه براستی جی دستبک شورش ده من زمان کردی خواند و ما وچاقی هنا عین زمان رژیم جی هبو لدناوره اما ما خو اثبات کر یعنی بزور اخو ما زمان خدا قبول کرنه و ما یه وان جی به تمامی درخست
اسکار بیش دست به کاشورش حتی روزا ایرو زمانی من زمانی وان درس ما درجه بود دام درسیان زمانی عربی جی اوج تندا مدرسه هذه الجوري زارو كهرباء زمانی دایک یعنی که چه به الجوري و پرورده داینا بله زمانی کردی حتی روزا ایرو جی هم پید خوینن دنویسینن جی براستی زمانی که فرد السرمه مجبورن يعني نها قال لك هنا كردي نزانن يعني مروف شرم دبين راستيجي يعني جرك شوابه ام زماني خو بخوين تأثير زماني كردي قال لك المبو قال لك باش بو يا عربي جهات تجبير كرنه ليه تبكينك يا عربي جي تخواستش بركم دولاتك يعني هف باش دانا بكاتي عرب هنا مجبورا جبو إدارة كرنا في ولاتي بفي رنگی مدرس بکر حتی رو جای روش بردامه. او دست بکر شورش جان کوم مدرد کت انت دی ستران گوتوبانا ستران خواه به تیپن عربی داتین انا ونمایی و ایتالیا زباله خودی محمد تیپن لاتینی تیپن کردی ستران خواه کردی داتینه و جیب سایا کدا ای وقت کدا ما مستعدن ساعت آخوش ستران دویمی و چه آماده کریه فولکلوری یا نوجنه یا شورشگریه براستی نها سترانکی میکی جوش بیجن یکی لسر جنش ببونه حشتی عداره دیسامی بیجن هر بیجی فرم آزادی خوازن سربستن بشین اماشتی خوازن امجنه کردن آزادی خوازن سربستن بشین اماشتی خوازن دنیا جنگه ام پتو آرن خوشکل شهیدا ام فدکارن دنیا جنگه ام پتو آرن خوشکل شهیدا فدكارن فدكارن ام شنين آزاد ربر و رزان ام تفزان استی دیکن برخدان ام شنين آزاد ربر و رزان ام تفزان استی دیکن برخدان بساز و قرار بساند و پیمان ام شاگرده ربر و جلان بساز و قرار بساند و پیمان ام شاگرده ربر و جلان ربر و جلان حشتی آداره تباهی جیهان ام پیروز دیکن به همو گلان حشتی آداره تباهی جیهان ام پیروز دیکن به همو گلان ام جنه کردن جان فیدا و شربان ام دستانا آرین و زیران ام جنه کردن جان فیدا و شربان دستانا آرین و زیران آرین و زیران وسترانی و کم آماده کردی وسترانی کی نویسی استرانه کیه؟ براستی استران ماموسته احمد فیزی جرد بجه جباجاری دربسیه او جی ماموسته میه سلاوی مش خواهش بوی هنه ویج مر نویسان و ماموسته نوری عادی جی کر موزیک اوی آوازای چکر
يعني va havala destek damın û ji bo heştê adarê me klîp û me belav jî kir. Valla jî me got berî şoreşî we dest pinerê kirbû piştî şoreşê we berdewam kir. Çi ferqa van heye yani şoreş çi fêdê li hunera te kir, çi rêl pêşiya te vekir? Bi rastî ferq Hem di hêla şimendiyê de hem ji di hêla pratikî fîzîkî di maddî di çi? Belê. Ferq û cudahiya di navbera şoreşê de û em bêjin beriya şoreşê û xebatê hunerê. Bi rastî yanî ez dikarim bêjim şoreş ya taybet ya me Kurda. Yani hereketa me azadiyê li ser hunerê hatiye avakirin. Bi dengê hunerê hatiye pêşxistin û heta vê asta roja îro jî mezin bûyim. Hunera berê ji gelek xweş bû. Yan ha ji gelek huner her xweş e. Yani huner tiştekî xwezayî li ku derê werî gotin huner xweş e. Lê em bêjin ew taama wê lezzeta wê berê çima em dibêjin xweş bû. Milletê me bi hezaran yani bi rastî li ser linga bûn heta roja îro jî tevî zilm û zorê em bêjin. Yani zextên dewletê jî got li ser me hebû Kurda. Bi taybet civaka Kurdî dixwastin qir bikin tu nebikin. û bi taybet li ser komên me. Hunera berê em ça bêjin yani gelek cara heval ji me pirs dikin dibêjin yani hevalê me televîzyona dibe çima em Kurd ji tiştê bi dizî hez dikin. Rastî tiştên dizî ji ber ku ti serî natewîne te her wekî xwe dike ji bo wê xweş bû. Yani me birovê xwe dikirin bi dizî em diçûn çola birova bi dizî li mala bûn. Ew rejîma behs ya mejiyê pir qirêj rastî jî nedihiştin. Lê ema me xwe fer dikir me digot em hene hebûna Kurda çêna bi qedexe bivê werî tunekirin. Îro jî em dibînin bi rastî destpêka şoreşê em bikin nekin yani derfet û imkanê em bêjin eqas zêde nebû. Ji ber got şoreşê ne gavek avêt helbet me gelek astengî jî kişandin gelek zor û zehmetiyê xwe jî me dîtin. Bi rastî gelek êş û azarê mezin jî me dîtin di hindirê şoreşê de. Şte ev yani yê got xeta azatiyê bigire û berxwedaniyê bike em ê bi daha bedelê giran jî me dan gelek bajarê me jî ketin destê. Ama li hin berî wê jî yani jiyanekê gelekî xweş jî hate em bêjin bi dest xistin. Welatekî azad hate bi dest xistin. Bi rastî di hindirê şoreşê de şoreşa Rojava ji me re ez tim vê dibêjim şansekî gelekî mezin e ji bo me. Ama bi rastî jî em çi qasî xebat jî bikin hînê ji têrê nakê. Yani em dibîn bi yani ev xeyalê me hezarê sala bû. Îro em dibînin şoreşa Rojava hat her tişt xwe re anî, her tişt azad bû, her tişt zindî bû. Bi rastî gelekî xweş e yani hunerekî gelek zindî tê avêtin, gav gelekî mezin têne avêtin. Azad niha em jiyan dikin bi hevdûre. Lê mixabin tiştek divir de heye eger dewletên dagirker got piçkî rê bidin yani gelek cara em dixwazin klîbê xwe çê bikin mesela di nava leşgerê me de yan jî em cihekî de çê bikin ji ber rewşa balafiran û em bêjin teqînê got çê dibin li ser welat vê hinekî nahêl em jî mecbûrin tedabîra xwe bigirin yani. Behsa astengiyê hunermend dikişandin ê berê vekir. Wek hunermendekî jin zêdetir û astengiya dikişan jî din çi cudahiya hunermendiya jin û hunermendiya din ji hev du hebû? Belê bi rastî yani wekû astengî em bêjin di aliyê hunerê de jî gelek hat kirin. Yani em bi hesret bûn ku tambûrek ji me re werê, em bi hesret bûn ku mayikek werê. Niha bi rastî derfet gelekî berfireh bûne û hevalê me jî gelekî berxwedanî kirine. Yani em bêjin her bajarek niha stûdyekî xwe vebûye. Emkan û derfetên zêdeyê tasvîrê hatine kirin. Her kesekî gobêjî ez amûrjenim jê re tambûr û yani amûr hatine kirîtin. Her tişt hazir heye. Bi rastî çi ji me divê pêwîst e em hêza xwe xurtir bikin. Yani cana em dibînin hindek hevalê me dibêje em westiyan ji bernama, em westiyan ji şahiya. Bi rastî gerek mirov newestê ji ber got firseta gelek mezin ji me re hatiye. Dinya dimeşe insan jî mezin dibin gerek em bi demêr biherikin. Ez vê dibêjim. Xwe bernameyê televizyonê derfet ji bo hunermend jî vayê tiştek pêreyî taybetmendîk pêreyî derxit pêşberî gelek kesa pêşvan ki vay ez karim vê çêkim.
حتى أنا كسيج مرنا قلتي از وستيامي أو لي فان قلت ناجد بيسمش بو برنامج حتى أنا كسيج مرنا قلتي واجي نقول ساعتها وخش لروجافا بنجهكي هنريجي بريجي هبو كم نارجي هبو هنرمندن قالكي هجا هنرمندن نمر روجافا درباس بون هاتن هنك دربا هاتن هنك لفر مزن بون چه بون و خدي بون باندورا وانجي سر تكريه بله راستی جی باندوره که گلکی مزن هات کرن و یعنی ام بیش هر عالی دجی ستراني وانون دبيجن ستراني آرام تيغران ستراني محمد شيغو بله بوان هنرمندانا راستی ام یعنی بونه سترانبیج بونه نویسکار بونه دنگش برکو اونا براستی آفرینر هنرا کردی بون لسروان جواک هاتا آوا کرن لسروان شورش هاتنه لدار خستن او هنرمندانا راست بلکو زندی نبن اما رحیوان و دنگوان هاد دل مدیه و دگوه مدیه و ام تمجی خداین داره و هاد بینا راستی و ایروش بر ستراني كوان آماده كريه بله ام دکارم بیجن كي جاني راستی حواله شموش خواد زانه برنامه جمعیه سری لاوامه ریحانا رزل چمامه لاوکو از بریوان اسکه چمکه چاپردامه گلیل که سری لاوامه ریحانا رزل چمامه لاوکو از بریوان دلالت خون شیرینه دل وکیل هنگ بینه تشخور تا قوام تبینه بریه و زدین دارم خون شیرینه دل وکیل هنگ بینه تشخور تا قوام تبینه بریه و زدین داره زحمة أديني قنه لجم من لاوكو واسبريبان لاويكو أديني شرمة قلك ذات زحمة أديني قنه لجم من لاوكو واسبين دارم دلالي بيش الريحاني قليلك هيبا قلاني نزاني خوش يا جيهاني بيري واسبين دارم بشن ريحاني كليلك هيبا قلاني نزاني خوش يا جيهاني بري واسأبين دارم اسكي چمكي چاكر دامه كليلك سري لاوامه ريحانا رسو چمامه لاوكو واسأبين دارم اسكي چمكي چاكر دامه كليلك سري لاوامه ريحانا رسو چمامه لاوكو وزدين دارم
وزدين دارم لاوي كوير مالامه مبخاز صحتي دلامه قستليتي ختلام لاوكو وزدين دارم دلالي بشبابي خواه من بدي دولة السري خواه قايل تبدالي دلي خواه بيري وزدين دارم دلالي بشبابي خواه من بدي دولة السري خواه قايل تبدالي دلي خواه بيري وزدين دارم اسكي چمكي چاكر دامه قليل قصر اللوامه ريحانا رزو چمامه لاوكو وزدين دارم اسكي چمكي چاكر دامه قليل قصر اللوامه ريحانا رزو چمامه لاوكو وزدين دارم ساعتها بخوش سپاس رسترانی ده ویندار داویم بر هفدو رسترانی ده جا بیک دنگی جی خوش تد که محمد شه وجدام اد بیجل دفسا جینج دو بیج دفسا زلام جد بیج وجی ولکر برجی خوش تد که رسترانی کرده ده همه اوینداریا ولا تعرف شارتي حرتم بله. نقل كيف شارتي ولا اشكالي اللي سر نافي اوینداریا دو شخصه حرتم اوینداریا ولا جمع موزين تي چاندا كرداد افي وچلو افديتي راستی نها اوینا کردی بخوا بوان سترانه و ساعتی اشکره کرن اما گلک معنی نادن یعنی نهادن در ستران نادن پرانی بحث آزادیه دکی گاوا کو ام دبیشن آزادی ام دبیشن اوین حس کرن گاوا کو ام دبیشن اوین حس کرن تی واته آزادیه مخابن herkes نزانوی واته بدیه جبولو سترانه کردا گلکی زنگینن گلکی بوات داینن يعني ديمانة كي هبة أم بيجن تشتك هبة للسروي ديمانة أقوى برهم دكارت شبه أقوى سينمائي دكارت شبه برهم شبه هالبس شبه جستران شبه جبوي نها قل لك أم بيجن بهز زمانا أفينداري تي خواندن آزادي تي خواندن أما تشتك جي زماني كردي خوشتر ووصا راستقيم نزان واتهي بديه يعني وصا جوهري ويتشتي دده بكردي خوشتي دستراني مي كفناره ده حرتم ولو هيفي كي لقلسه انا حرقو سركفتن شد بحرقو راستيا كرداتي جي خور دني خود داش كره كرن رنگي خو خوشتر ديار که لحمو قاده القاده باراستني قاده چاندوني قاده سياسته حرقو خو آواد که ستراني مجي جوش مجي خوشتر ده بهتر هيفي ده زيادتر ده نه بلش و يا حري ام بيجن جواكا كردا زنگين كريه كيفنا شوبيا ميه او لوري كان دايكاي براستيجي حتى رجايرو جي افتش بردوامه بالطايبات ام بيجن اليه جزيره اليه ملي ديركي وانا قالكي زنگينه هر باجار عيني وصاي اما او بهتري خو راستی هر باجار ما به چند داخواه تف دگرن به زمان خواه یعنی دنگ بیجیا کردی و کفنشوپیا کردی جواک لستر هفدو هشتی کومی هفدو کریه یعنی نهشتی هاتشتی ما بلا بوه اشخوا گلک تشتین کردا هبون یعنی آلیه رژیمه و دولت دخواستن تنبکن حتی تی بالا من گاوا گوم دی چون دبستانی یعنی زمان کردی آخافتن شخوا قده خبون کس که سر زرق دسته ما بدی تانا شو قد خبو براستی استم و گوت نید بیجم جاره که هم بحث حشتی آداره کر مگوت عيد المرأة تهديب عربي ما مستمع عربي يعني أزبرم جهري فبريه وشاوا أفقوتنش دفيت الاركتية يعني وصح حساب دهات خاصن ما نكاري بكردي بآخف يعني أو آخفتنا قو مدكجي مع حسابي ويد دات لإيرو براستي أم قالك يجي سربلندن أجبوي از بيجم أم تقاسي بكن جي خدمتي أجبو شورش أخو جواك أخو هندك تيريناكي جرك أم بكن يعني نها قالك جمد برس دكن دبيشن تشاو خباتي ما مستطيع دكي يهنري دكي تلفزيون دكي براستي جو دم وقت مروف هبه يعني مروف خوشكي تنظيمه خوشي بكي مروف دكاري حمي تشتي بكي و از بيجم شورش روجاوا نافا روجاوا ده دويت هني ام خباتي بكن ام هنري پیش بخن ام بيج واقع خواه شيار بكن هر کس برا بحس هر کس برا باي ازاتيه لما ازاتيه بكي جبر جي اكيد اللي كوماندن تشي بي ام بكبن وما بخن وبين خوارن جبر دائم خبات لازم ساعات او خوش
برنامه وی درزن زمانی کردی او تلویزیون روناهید درد کتنا بری بله او قال كسب لك انا الود ناس كل نابي انسان او خوجين راسته حيرز ما مستيز زمان على سر ونهي يجي درس ساعات او خوش سترانم قال كش بد خازني انا اما انا سترانگ دج بخواز ويقال لك بي انا نورمال ام گاوا کام بیشن ام هنرمندن ام دنگ اجباک آخونه دوی ام نواست نعم بديد برسكريكا عادي افرام ونفسي تنيج بوي مخص نورمال دگوری داخازه و ام حاضرن كلامك تمام ve şehide ve şepale çekdaya ser bejnu bade bedel خوشی بدل شادی خودر بشکریه به آلی ve şehide ve şepale çekdaya ser bejnu bade بدل خوشی بدل شادی خودر بشکریه به آلی شهید نامرن زندینه هی وروکا آزادینه دلسوزی خاکا میدینه روشنامه بو هر سالی شهید نامرن زندینه هی وروکا آزادینه دلسوزی خاکا میدینه روشنامه بو هر سالی او دایی کات شیردایی درد تخوادی هونایی لاندی کات بالا مایی فرمسکا چاباستی آلی او دایی کات شیردایی درد تخوادی هونایی لاندیکات بالا مایی فرمسکا چاباستی آلی شهید پاکو پاکی زنه دیروکو مهرو امزنه سینو شانو هیوی جنه شهیدا دو زفیدانه شهید پاکو پاکی زنه دیروکو مهرو امزنه سینو شانو هیوی جنه شهیدا دو زیسی آلی ساعتها خوش گلست او چروکا هر سترانه هي چروکا في سترانه شي ناف درباس ناف شهيدا درباس ولی براستی افستران لسر خوش کاخه من دای چکرن اف جی حوالی ما
مامۆستا باوێ تاریش باژارê Amûdê spasiyayê dikim kilam yê wî bûn gotin mamoste Nûrî Elî ew kir mûzîk daye rastî yanî şehîd hemî yekin ji bo me hemî nirxekin ama xwişka min rastî yanî hemû şehîd xwişkê min in hemî cangorî em bi saya wan îro jiyan dikin têrê nakê em çi qasî ji bo wan bêjin jî çi qasî xebat jî bikin em tim deyndarê şehîdê xwe ne klîba wê jî me çêkir nava Goristanê li bajarê Dirbêsiyê Goristana Restem Cûdî şehîd rastî klîba wê jî sînaryê wê jî hate çêkirin bi alîkariya hindek hevalê me dîtir wisa dayîk temsîl dike dema ku keçikê girê didê keçika xwe xemlûxêza wê û cilên YPJ û rê dike di hindirê klîbê de min eynê dayîka xwe jî xistiye rastî nedketê jî digot yani hindekî zehmet e me got na bire her tişt waqeê xwe bî yanî gorî em jiyan dikin bi rastî vê hawayî hate çêkirin stran em dibêjin em li ku derê jî em dengê şehîdê xwe jî dibêjin hinek kesan li ser navê hunermendiya a serbixwe de ji van rastiyê ê sotîner ê civakê ê jiyanê xwe dûr dixin û piranî jî nav û dengê wan nayê belavkirin jî ji ber tu jî rastiyê dûrin li gorî we xeta hunermend a siyasî ya jî a nêrîna a jiyanê divê hebe yana ya jî hunermendiya a Ewropê alî a serbixwe çê dibe gorî bi rastî huner û hunermend yanî bi rastî gerek stîno ji hunerê re tune ez dibêjim huner herikîna ber bi azadiyê ve û civakê ve kesê got bêje ez hunermendim gerek êş û azarê gelê xwe milletê xwe bajarê xwe bîne ziman hunermend her kesin yani rêberava xwe dibêje her hunermendek ji bo min şervaneke hunermend şervanê herî mezin e hunermend em bêjin dihya vê civakê ye rastî wê di milê siyasetê de xwe bike siyasetmedar milê hunerî de bibe hunermend stranbêjiya eynê çand vê rengî bi civakê re bi civakê re hunermend gerek insanekî pir dilnizm be wisa her tiştî jî hembêz bike bi rastî niha em dibînin gelek cara hunermendê me hêviya me ji we ew e ku vî tiştî jî yanî bizanibin gelek niha dibêjin gelek cara ez pir ji xwe ji min hatî kirin dibêje tu piranî ser şehîdan strana dibêje li ser şoreşgerî tu dibêje mesela evîndarî bêje huner ne tenê evîndariyî huner destpêkê tê êş û azarê milletê xwe bîne ziman ew bajarê ku niha em bêjin destê dijmin de yê heger tu wî tiştekî nenirxîne ji bo wî çi maniya tu hunermendî heger tu helbestekê ji bo wî nebêje heger ew êşa di dilê dayîkên şehîda de û şervanê me de rojane heger tu êşa wê dayîkê nekewînî bi dengê xwe bi helbesta xwe çi mana tu hunermend e yani em bêjin evîndarî jî mixabin gelek cara evîndarî ştê xwandin ama evîndariyekî nedirêziye di rastî jî evîndarî gelekî xweş e ama evîndariyekî girêdayê azadiyê girêdayê şoreşê girêdayê civaka xwe ez her tiştî bi evîndariyê bixwînin ama mebesta min ji wê evîndariyê çi be gerek were diyarkirin bi rastî yanî hunermend bê navber gerek her tiştî bide ser milê xwe hunermend rewşenbîr helbestvan herkes ji ber ku hunermend dikarin şoreşa coş jî bikin û bitamirînin hunermend ewin yê ku bi dengê xwe bi kilamê xwe dijmin jî vediqetînin ziravê dijmin jî ji dengê xwe diqetînin hunermend ewin yê ku şoreşê mezin dikin efqa ciwan û şoreşger çê dibin bi dengê hunermenda tevlîbûn çê dibe em bêjin şoreşa me berfireh dibe civakê êdî bi xwe dihissîne yani bi rastî derheqê hunermend ez dikarim wisa bêjim tiştê mana li nava welatê ku liberalizm lê xurt merod nere kesên ê dengê wan xweş tînin û li dora wan jiyanekê ava dikin û dixwazin tedî civak jî li gorî wan bijî yani ew hunermendî wek projeyê ême hunermendê me nav me de nêl cem me nêl navendê me nê ya mer kar dikin wekana hevalê me Mehmûd belediyê dikar dikin û mamostetî dikar dikin ê me ne
هەگەر پرۆژێکتون نەبێ هونەرمەند ناوە جوواکێ دەرکەوت باندۆرە هونەرێژی وڵە زێدەتر بێ و زێدەتر حەوجەداری ئێ ڕەکلامیژ نابێ ji bo em dibêjin saetewa xweş xwezî dema me zêdetir ba ê we televizyona Rojava di saetek daniwe ême 45 deqe tenê danime ji bo wê em xatirê xwe ji em ê ji ev ê bixwazin ji temaşevana bixwazin û stranek dawî em ê bernama xwe bi dawî bikin gotinik wê dawî heye ji temaşevana bêjin بله گوتنی منی داویشی راستی از گلکی که خوش بوم که ایرو اف در پتا و ها زنگین و دامه وان بود میوانی و و حری داوی ده حشت ادار لوا و الحمی تماشوانی می خاشق جی پیروز دکن و سرکفتن جواره دخازم دبیشم هر کس خیر و خوشیه دبه و سپاسیا حوالی مجی دکن گلس em ji spas dikin em spasiya hevalê xwe Mehmûd û hevalê xwe Şêxmûs dikin û spasiya hevalê xwe yê pişkamîrê teknîkê dikin û mêvana xwe jî dikin îro hojîn hêriz mêvana me bû heta xelekekî din bimîn nava xêr û xweşiyê de بدويا من بندكيرين بهزار صلاة بدنكيرين هم هسيرا دست النظارة ببازاران ببوهاي من بيبان ببازاران ببوهاي من بيبان أزم ضايكاوة أزم خوشكاوة أزم درقوشاوة أزجنم جيانم أزجنم جيانم بكو چاندك عشقيرم بناف چار دیواران ده قدر كيرم بجيباكان ده أزرشكيرم ليزنميرم جيبر بجينم ليزنميرم جيبر بجينم نبرلي نابداد ne Paris'ta tirgüne ne Zaus'in hafinu dil negre dilli azad dil negre dilli azad نوبجان به ستاره خداوند نوبجان به ستاره خداوند ناوی می آزادی وینو جیم بمشینه ایدی نارا وستن از جینیم جیانم از جینیم جیانم ناوی می آزادی وینوشیم بمشینه ایدی نارا وستن از جینیم جیانم از جینیم جیانم جین جیان آزادی جین جیان آزادی جین جیان آزادی